Lanthokchari Science Magazine Ngasigi Thoramda Thamjari Kakhudagi hourakpa Microgreen Ashangba Pambina Meeoibagi Hakchangda Kanaba Pirakpa haiba hiramsida Department of Life Sciences Manipur University da Associate Professor oiriba Dr. Thangjam Singh ekoigi mihud Raichanda Chingtham gu unaduna wari saba Ngasimu puduro laksari Science Magazine Kakhudagi hourakpa Microgreens Ashangba Pambina Meeoibagi Hakchangda Kanaba Pirakpa haiba hiramsida khana nenanaba Akashvani Imphal ki studio da leksinduna lebiraba Dr. Thangjam pu ahmabaktada ikai khumdajabga loinana taramnokcheri Thagachari Akashvani Imphal bu tabiru mayamsu aina khurumjari hojikse uja sage scientific age haiba tari mayamgi tongan ba sector da scientific ki oiba khumang soksela polunena aikune agriculture gi lamdasu haigadra natraga pambi singna singi maramdasu koi thijinbase sung leptana dum lai adu maraksida aikhoigi yamna nungaiba haigadra natraga yamna anuba tama haigadra microgreens haina anuboina tare ise hana mangai de uja pambi ma thaba khotpa adu tinga sage asangba adegi madu mayon chongpa mayam tarak suja microgreens haina ma laisi masi wahauto oina khoi oja degi khoi khangjening basi microgreens haibase karino karma makhal ki pambi no masi magi masak mong matongna karam dowi haiba ching thambirumo aduga loina namu microgreens haibasi aikoina nungti gi chanari ba akoina uriba koi gensang napi asang aman akoi vegetable siga akoi gi chana gumba mangan gumba akoi gi ngai ting tho kanda mayon che ngai gi chong bodu amadu sunu chanai den adu haiba mayam siga microgreens siga khenaba seja karino habdu maik seng tang thambiuja Microgreen si sengbada sigi term se karam hadagi lake ai kanda late 1990s early 2000s saisida akoina American Nutritional Society de makoina haibada adult amana no mother requirement je 2000 calories saisida cup ama makai si green vegetable chaw hai machi already nutritionist me amna sum makoina loy machi charo haire ready question je hange among the researchers among the scientists mayam sida karamba makhan karamba stage karamba pambi je khoi chagadage pambi sigi mana ngasai gi chakhulakpa mana ngasai gi maturity stage me amla pa kan se karamba stage ne khwaidagi nutrient se khwaidagi rich oigi haibasi study taw hore haurupu kan je ngasai gi seedling dagi adagi sprouting gi adagi germination me am je loina mag study taw kan sida and at the same time masi karamba na thagadage karamba makhanda karamba system na thar kan sida masi ju khwaidagi hena nutrient rich se logadage me am se study taw ro kan sahi almost 10-15 years taw kansida suddenly akoina late 1990s da makoigi pambi sina akoina ngasagi control condition da temperature se around 24 to 25 maintain tawraba 24/7 da aduga mana ngasagi at least pung tara nomada magi white spectrum haibdi numita phangi ba khoi spectrum me amse control condition da lahelaba adegi mangonda humidity se 60 to 70% pb raba aduga madagi mangona thagada so soilless condition thara kansida ngasagi madudagi haurakpa adegi maru dusu karma maru oigadegi haikandra microgreen designated or certified oiraba maru sisiga tharaba kansida numit taruk tanina numit taragi manungda hekpa magi mana anigi stage da hekpa sina khwaidegi nutritionist oina aduna yamna pingai de magi da harvest tawdina makhoina microgreen haibisi adu maina sum khanagi ba haibitare aduna ngasagi masina microgreen sid haibidi aham sprout tadi meyam yengbiro haikta magi mara thoga adegi madi almost colorless pigmentation do yaudre aduga adegi madu amno seedlings ekoina bazar yolba khurma meyam sina seedlings whereas microgreen sina kumai tawge da p by stage sina magi photosynthesis magi pura mapung maring phawagi stage yoro kandu da nutrition do rich or kandu da ngasai sprout sindegi su yamna nutrient rich oire adegi amu mature oire ba phangi ba khoigi seedlings meyam sai jo mu hele aduna microgreen sina ekoina ngasai gi superfood ana dum mayam na consider tawre masi ekoigi nutritional supplement oina masu dum phajana recommend tawre and India redi masi khara popular oiba particularly metros gumada hore adegi Manipur su 2024-25 ta venture amani hoba ujare adu masi gi scope se yam chawre ta khoi gi martana hujiki microgreen se jana tapi bata khoi gi temperature 25 adwai degi hor akanda basi chayulom gi manungda horokpa adu makhal gi pambi duniya adu masi khoi gi khudum mun habdo khoi hangam hairasi masi hangam so khoi gi ngasagi
adum lepta natabida khoina mayamna chatnabida khoi labukta natraga su khoi lebak amade ngasai khoi heta thai dinu madu su ngasai ki cheu lambada di ma su heta mana ani longok tu hojite mu ningtham gi matam se yosalapnina unariba vegetable sing natabida mithi gi adegi chana gi adegi ngasai gi khoi de local yam kan phangiba khoi chantuki ga se jum laktuni makhoi ga hojiki ki lepta thari microgreen se ki khena bje ki te takam thambiyo ja adugo makha thaba ai wari lakse ga okay mayamna conventionally thanari basidi ekhoina totally nature de depend tawba nomada maximum photon se akogi sunlight ki piga doi che say 8 to 10 hours muk leire adegi mu hojiki control condition je temperature je am important hoiba pambi de yaw magi enzymatic adegi magi biomolecules me am je highly active hoiba magi ngasagi khwaidegi optimize khwaidegi chana ba temperature haitar ngasagi photosynthesis to equina generally ba LED bulb se white spectra ni manungona phangsi between 400 to 700 nanometer ni mase equina 10 hours maximize to magi photosynthesis ta pi basida manang ngasagi magi photosynthesis maximize to mina magi productive carbohydrate ni carbohydrate gi atopa amino acids and other derivatives mayam nutrients rich ore ise example ma yeng ase microgreen ga atopa gam khena doi che akoi ta hangam ekta harasi or hangam angang bi yam phaja doi che hangam angang bi magi ngasagi natural condition da thambase sumaina aduga microgreen ki condition da thambase magi ngam bagi chang che within 4-5 days phajana khangane microgreen condition magi growing condition da thamba kan chida magi pigmentation che ekoina pambi magi farisi magi unique oriba novel oriba bioactive compounds so yaur kan to ne magi kana rai je magi ngasagi condition mi am loi fulfill ore na hojiki microgreen growing environment di maga chana jaba system je ekoina provide to ne plus sidadi almost contamination free adegi thaga de magi substrate chu soil na to soil yaw da bina microbe yaw dra aduna moisture just drop khara piraga thambani aduna za hojiksi khenari se ngasai gi akoina chantropu hairo natraga mithi bu hairo natraga hangam bu hairo natraga ngasai gi phogi bu hairo madu natural da kun temperature control to the bida nungsa na sabagi nam saraga su saba inga su ingba natraga rainy condition da ko expose to hobune aduga hojiki microgreens ke khenari se microgreens da ngasai gi asi khenari ba yauri ba topic sida haitare ka amada temperature se maintain to kan da photosynthesis to kan da haura iba pambi akakna ba pambi du ne natraga mani aduna makha ta ko oja khoina sum dazabada khangjabada khoi sahi ngasi degi 15-16 gi mawang do za Mizoram University da banana gi da laphoi gi da yamna phajana research to kan da yamna thoidok hendungna oja ngasai eminent scientist amane oja adumaina laphoi gi keke gi tawrba matung do ngasai Imphal da mu laaba akhoi gi asset orba matung da di masi gi research oja ngasai microgreens room do jana kitang sangjal ai asi gi wari bakhong oja ai yes 2006-7 sidagi ai Mizoram University biotech dagi head oirame professor oirame research adum hek hobudagi first year gi project mayama paigre adida akhoi control condition da pambi hawon ba akhoi tissue culture technique adagi any kind of thing si akhoi pambi se magi light fluorescent light piraga adagi temperature kai adum tharakpa in vitro pambi sing je kamaina cloning tawgadagi in vitro cloning an hauji akhoi microgreen je aina lapu kanchida si 2024 sai si da later part of October November sai da idea se concept tawgimni why not this karigino da akhoi na Manipur di akhoi particularly urban akhoi Imphal gi sai di particularly masi aigi needs haitare aigi yumda huji hingon koiningai leite everything concrete mathakta balcony khara degi kagi khara leibdi adudi karam si tawsige haiba kansida adudi sigumba hydroponic system am leire hydroponic system ge koina mu thijen ba kansida mu microgreen gi growing condition ji da sumaina la kan aina idea na yum gi koina kama smallest of the smallest or the biggest starting from 3 feet je koina khitang temperature maintain tawira ba enclosed tawira ba sidadi koina urban farming koina anova farming system the precision agriculture or vertical farming haiba sigumba poche sum future se la adamina masigi kanabusi amasina komai to ayu ngata hogalaga pambi de ising chaiba adigi within few days da mananga saigi pambi sina flourish tarokpa isa da aesthetic values adigi moreover sida chadoi ba microgreen se koina khamine gada basi kramai tawge da senga saigi hangam hairase hangam si koi naturally growing gamam lere chamana ba manga saigi variety se koi microgreen condition tawbukan sida microgreen de thorokpa sina harvest tarokan sida mase 9 times more nutritious adegi plus ngasagi somna kan ma panda le jidi hayeng kitang man mature bukan da anti nutritional factor kaina sulfur containing compounds kumba khara khara yausaltana digestion ne kitang waga da sida di mana ngasagi juvenile stage da harvest tawrina madu gumba chemicals build up tawdre and sisi tawina contamination free oire adegi mangon da check tawni fasai registration tawrani if commercial
value da laga masi free from bacteria like salmonella gumba E. coli gumba listeria gumba se akhoi da food poisoning thoka da mayam se masi test tawr kan da chabri ne hekta lokal kitang ising da kitang jam thoga chabada yamna phajana nutrition se phajana uplift tawgani hai tare khoi makha tarak da ngasi se mayam na di microgreen se asang aman gi khoi hi ka kol ga chab gi concept da khoi jo pura me ja ado khoi social media am khakta khoi thengna rakun khoi ngai Singapore gi building am khakta khoi floor amana pambi achauba se tha ba du masa na hujiki microgreens ki ka masa du da khoi gi slate ply slap hydra pa na ka aga da tha adu da gi su maru no ja da ina context se tok jar puni ja adu hujik se microgreens se ma se kamaina tha ga da gi mo da tha da kari kari component changi kari technical equipment changi mo da ngai oja na tapi bu mo da season da ri soil se akhoi expose to roba soil mapan gi soil du nataba aduga technical product setup se ja masi dang thambi aduga maru ni microgreens se da thari ba sit se certified sit ena ngai oja na muthak da thambi gi bu ja ada microgreens se je akhoi na ngai gi vegetable khudi mak se maru di seedling loina tawdunu ja ada mai sa germinate stage da loi le den aduga sit khudi mak se koi microgreen gi stage da loi thamba yabra natraga khoi microgreens se semuk matam da nutrient value ena ngai oja na thambi do khwai di wang se karam karam ba na hena tawgi ada hybrid sing technically setup se hek zagi ngasi gi oba talk se taraga akhoi gi longi isina homana natraga semi urban da leba mi amana heta du setup to gu yabagi condition da jam thambira ngasai gi setup ti dum yare yam investment yam chawda su yare adu technically akhoi kitang khamini ga da ba ma leire microgreen haibasi amada su loina mana ngasai gi pambi se pi aga hekta microgreen ko ga da na te ngasai khoi na high river certified seed award akhoi ngasai gi se radish haira se radish is a microgreen haira ni variety red radish haidi microgreen haibagi kero since the mass in at least 90% and above the pure oigedavani certified seed oigedavani adai paisa su mayamna magi seed siga microgreen na tang ba hele certified seeds ne khoi chata ga doje certified purity chemical free adagi madudagi am hele idi mananga sai gi aina 9 times oige haise magi nutritional build up chida microgreen condition chida atopa mayam adugi particular microgreen variety na tardi hojiki parameter se phangoi haidi ekhoi na sai de hek chalaga siling am hector roga ekhoi ne chasala khochalaga nutritional requirement magi microgreen gi over 9 times do phangoi certified seeds for example national seed corporation gumba are atopa private ki certification moi adum pi bani adugumba lobiu tawge haiba tardi adagi ka se de ekhoi na sai gi lairita di kitang ekhoi na building amada macha amada temperature do AC 1 ton dagina 1.5 or 2 ton gumba adagi LED adagi rack khara changani otherwise mai magi size dugi matungina ekhoi da dum customize to way rig thambada sai soil na oja na mapan okay soil se kadai de lo du no sida karam makhil gi soil no adu sai gi jana rig ta tham makanda hujiki LED bulb sin to du ase suppose 10 by 10 gi square to da sai LED se kayam yamna changi adu LED gi mathau karino adu LED se hujik se mai se mutleng khalo kayam yamna mutpa yari ka hybrid ching kitang technique kitang kuthabira ga kitang kan to gi okay man ngasai gi ahamda ma se akoi na microgreen ha je kar mai thagade ha kan da ma se soilless culture ne soil yaude hojik mayam na loin machine ne cocopit se akoi gi UV gi maku gi magi fiber sing se tor kan thambani ade akoi ne khangada ba na ngasai gi microgreen magi chit da maning only magi up to 2 leaf stage cotillary leaf stage da mana lakpa si da di pambi gi maru si da yaujari ba kai do si endosperm yaujare embryo ani katang da ka le embryo din anu pambi hot da gi ma germinate tor ka to ni nutrients ne karai de pa jai masa kon jan se endosperm du yauja doine ba adu mana madu gi stage yauna bu gi dam kari da ka le only air and water and light chang do se adu akoi pi bane ba adagi mana nga sai gi akoi nga sai gi soil hydration di substrate hobom je substrate china nga sai gi cocopit na pi sina mana aeration akoi nu chi phajana free flow laiba adi water retain to ba absorb to ba adi temperature adu to ka ma je bak ana ka kalak pa akoi gi kairo se masi akoi na soil do tar di masi akoi na atopa contamination la ka ni ba aduna hojiki conventional oirina sida ta woji cocopit na chanai ada akoi manipur di akoi na sina ta ba alternative to even cocopit gi hen ba akoi na trial da akoi na standardized to jaga akoi lady ba locally available resources sida akoi na makhan khara cocopit di hen performance phajaba or even nutritional adudagi akoi khara standardized di to jaga ziki matang da ngasai gi akoi na AC thammani maintain ngasai gi maintain torina adigi light ki sunlight ki adumak na tabata LED na ngasai gi magi photon da leiba light mayam se loina uziki pambi da loina ngasai gi tharani da ko adu ngasai gi jana habi bu ngasai ising gumba khara ama pi habdu bas ising is sensor ama thamaga sensor da ngasai automatically copy ra kamain tin okay ngasai gi akoi gi microgreen culture
temperature condition sida akoina ngasai rack system am lairani akoisi rack se adum akoina standardize tawgibada 9 feet by 4 feet ta laihalla adagidi mangonda akoina tray se 30 by 60 centimeter square adagidi masidagi 9 by 4 feet square feet sida akoina ngasai 20 watt ki 4 feet sangba LED wide spectrum se mari hape aduna ngasai akoina standardize tawgiba kero singini minimize tawna na baitare akoina cost se adagi ma ngasai koi distance mu important oi rack amadagi magi ngasai bulb ki matungina magi spectra magi photon pitharoi matungina magi ngasai akoina bulb than badudagi mana ngasai makhada magi floor haitare masi distance kyam thamgadamno masi akoina mai magi la akoina standardize tawgidi 1.5 feet da optimize tawre akoina mana ngasai somna kana coverage magi area se kumain tawdage adudi akoina thangba kana rack amada 9 by 4 feet square feet sida akoina 16 rack sets akoina hapaga adu maina standardize tawjage adagi ngasai ising sina akoise 60% se kumain tawge automatic laire paisa changbani adu paisa chingda bidi akoina yamna line tawrisi morning around 10 sida ising je simply sprinkle taw mana hujiki ozan ising saibada akoi ki khung kumba globe kumba adudi loina mana ngasai akoina pasai level sigi mayam adagi ising chu test tawgani adagi lairiba handler mayam su mana ngasai skin disease laibra kind of pasai disinfect laire and plus adui tholoi mayam jo bacteria si yaubra food poisoning gi salmonella gumba yaubra adagi mana ngasai hariba listeria adagi staphylococcus kaido akoina staphylococcus kaido yaubra khotbra kaina akoina test loin tawni kamaja hujiki ka se akoina sengudaba ka se totally free from sunlight oiduneba totally free indoor manungi adai kan time changba kanja khung ko la hygienic mayam ma laigre ba do's and don'ts mayam ma laigre ado akoi hujiki mayam na kana lainungda adagi thanariba ko UV ngasai greenhouse to adugumba di yadeba natra masi temperature maintain tawbunga moidaba masi akoina ngasai UV stabilize film sida particular akoina temperature ai ngofam da moina tawe ngasai temperature to moidi set below 10 adagi even freezing point ju makoina summer sida taw ka dil makoina heater am taw lairi akoidi sagat panina upali tawa ngasai akoina sida su akoina Manipur experiment tawi adu ngamgi de contamination temperature se 37 adugi karo sida adu ai ngofam gi di mana ngasai large scale mana ngasai somna kanda UV stabilize akoina poly house conditions to create a yaiba adu akoi region sidi temperature je hujik si tropical subtropical region nina akoina kitang wai haitare aduna kitang makha kitang tapado usiki ozana film gi technical gi ke loin hapina matungda ngasai gi han bado jana wahodok thambi bada koi gi chayolam gi manungda ma si ken mana ani hunga kakhalak adwai da ne na ozana ngasai haibado aduna masi hujikta aina thamjani se masi kamain tor kana ngasai gi akoi harvest tubdagi aduga matu kramna masi akoina sagadagi haibado adi moro pe type to kola keda sadoira nata kayam yam sagadagi haibigi question je masi numit kyani bok ki manung de hekani du he ematungda karamba makhalgi room da thamgani aduga ngasai gi akoina se marketing tawre khalo ngasai gi akoi packaging je tawre aduga numit kyani manung da mase expiry oi manung masi microgreens haibini masi temperature maintain tawum di sangam du mali aduga magi life span haibidi magi nutritious value se retain tawnu gi da mukta masi ka adu de gi puthuro amina numit kyani bok thamba yai adigi masi kamai sagani khotkani kamai hekani adum da su kitang thambiramo ngasai gi microgreen se horopa kan sida akoi variety amaga or species to species su amuk khenare ko aduga koina sum wheat grass around 14 numitra maina tatu pok ta koi harvest tawre akoi wheat se gehu pambi je gehu je wheat grass hai si mana ngasai gi yamna koina ngasai gi gym chali bu kangu singi yamna phawa koina ngasai gi smoothie ga shema kana gym jing yamna pamba ama oiri ai su no mo koi kali ga kali gumba ai su sagre za wheat se moina sai ya henta da ma je yam thumba aduna adugi adu pera hujiki leje aduna adagi ngasai gi akoina yamna Manipur yamna chana ba haitare yamna akoi gi system akoi leiba kero singsi ga chana ba si radish se 60 ta harvest tawe karmaina tawge hai kan si standardize tawre akoina growing condition atai tai loi tamba kan sida masi karum kan da hekpa yare hai kan ri mana ngasai gi pambi se upright oikhlaba adagi mana magi ngasai korlen haiba pot si dagi leaf ani tholokpodo hek spread torokpodo adu hek spread tobuka maji harvest tawu yari upright oiraba kotli dendu dagi ken garga ma leaf ani leibise adu dagi am hendokraba mana mari long thora aba ani ni leibidu dagi mari shura aba madu magi nutritional kano sing handar ani haide mana ani hek thokpodu adi kotli der hek ken biga guba hek mai hasai ken gi baduga ma se adu da stage of right time ne mari hek law
ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯅꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯦꯝꯊꯔꯛꯑꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯁꯁꯨ ꯈꯦꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯦꯛ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡ ꯊꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯔꯦ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯆꯥ ꯌꯥꯔꯦ ꯋꯥꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯥꯏꯁ ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖꯇ 4 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯗ ꯊꯝꯒꯗꯕ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯔꯚꯦꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯦ 4 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯊꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯜ ꯕꯣꯛꯁ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯁ ꯕꯣꯛꯁ ꯑꯃꯗ 4 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯗ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯁꯇꯃꯔꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯁꯇꯃꯔ ꯃꯥꯅ ꯊꯝꯕꯁꯨ 4 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ 4 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯣꯞꯇꯤꯃꯝꯁꯦ ꯑꯞ ꯇꯨ 3 ꯗꯦꯖ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯗ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ 4 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯟꯁ ꯍꯥꯔꯚꯦꯁ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ यावरिबा बायोमोलिक्यूल्स अदगी एंजाइम्स मैम स्टिल एक्टिव ओएब डिग्रेडेशन थोलकनी अदगी अतोपा क्रॉस कंटामिनेशन जो लाक याएब 4 डिग्री रेडी ngasai यामना एक्टिविटी चे रिड्यूस तौलगा थंबनेब अदगी मंगोंदा क्रंचीनेस ओइबा माइक्रोग्रीन म यावरिब अदुना ngasai सी कंडीशन से लेरे कांसिदा और ngasi मार्केट ए माइक्रोग्रीन पैकेट हम लेरे नॉर्मल टेंपरेचर अदगी माना ngasai अदु नते क्लोज लेरे काना 4 डिग्री रे थमंबा फजना मागी मेंटेनेंस तौर कांसिदा मदुदने मदुगी बेनिफिट एकोइना 9 times more nutritionally stronger हाइ बेनिफिट ओइदोइसे अदमसी साबगी मतंग सिदा कमाइना सागदगी हाबिजु खितंग थमिरुनो अखोइना मजे ताबदा ngasai स्पेस चटलिबा मोइसु होजिके माइक्रोग्रीन जे स्पेस तसु लेपता दum हौरगा चाइ हाबिगी वरि सुम ताइ वजा मसि चुमब्रा सि मतंग खितंग थमिरुनो मयाम होजिक लोइनम आईटी लोइ सेवी ओइनारे रिसेंटली सुनीता विलियम स्पेस लेरिङाइदा मखोइना नसागी लॉट्स ऑफ स्पेस की एक्सपेरिमेंट हाइटारे माइक्रोग्रीन की कैरो सिंगसिदा लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट अदु मखोइना सीड्स ते पुरगा अखोइना वाटर अखोइगी कन्वर्ट तौरगा अखोइना एक्सेस तौरगा माना ngasai हाइड्रोपोनिक्स मींस मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट ओइबा कंडीशन जो तौरका मोइना ग्रीन स्प्राउट सिंग जे तौरका पर्टिकुलरली मागी वन ऑफ द एस्ट्रोनॉट सिंगसिना चारि सी स्प्राउट्स पर्टिकुलरली माइक्रोग्रीन से हाईली रिकमेंड तौरे अनि इंडिया रे सु मसी एक्सपेरिमेंट तौबा हौरे सी अखोइगी इंडिया की सु मार्च चटपगी अदगी स्पेस करी चागदगी अखोइ इंडिया की अखोइगी आदा चटपगी मोमो तो साबदो होजि अदुगी ngasai प्रोजेक्ट खितंग हेक तौबा कांदा विदिन 1 वीक ता अदगी अखोइगी वाटर रिसाइकल तौर कान से लेब कांदा यामना कैनो तौबनिना अदगी न्यूट्रिएंट सु पैक ओइबनिना अदो माइना मसी स्पेस से चाइ अदमसी साबसे अखोइना ngasai चांत्रुकुम जेता मोरो पे कोलगा साबदो अदुगुंबगी ngasai ति अखोइना थाबसे कादा थारकदुनी रेक चलकदुनी जा एसी थमकदुनी अदु मसीदा अखोइना थारकांदा पुथुइबा पुतुगा कोस्ट इफेक्टिव से मसी कमाइ सा मसी अगी कंज्यूमर की पर्सपेक्टिव ति हाइरेसे ngasai gi माइक्रोग्रीन से अखोइना 30 ग्राम दा अदु मयामना इंडिया दा और इंटरनेशनल दा 30 ग्राम दा पैक दा चले 30 ग्राम ऑफ अखोइगी से अखोइना मणिपुर याम कोट पा चांतुक हाइरेसे लुपा तारागी दिला माइ 30 ग्राम और लुपा मंगा दा फंगम याय whereas माइक्रोग्रीन दी लुपा 120 to 150 दा पिरकदोइने अनि जे खेनेब जे करिनो आइना ngasai gi मागी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की मतुंगिना मासी से अखोइ माइक्रोग्रीन से फारे ना चादोइने अमदगी मोर देन 10 टाइम्स पैसा से हेलगल पै पोसे लैदोइने अदु इतादी आइना यामना ऑयली ओइबा अदगी यामना स्पाइसियस ओइबा यामना स्पाइसी ओइबा फुचुगा खोइना कोलगा चाथोखरे मदु आइगी हेल्थ बेनिफिट फंगद्रा अखोइना चारिबा पोचिदी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है हाइदि माइक्रोग्रीन चादोइसे ngasai अखोइना विटामिन गुंबा yes न्यूट्रासेटिकल की मोंग दा साबदि चागदबनेबा हाइबदी करमाइन चागे चाता सलाद खरा अदगी टॉपिंग द खरे अदे कुमाइ अदु खोइना ngasai oil ga su yamna minimize tawraga oil su akoina olive oil na kitang sprinkle ga tawraga se roasted oiba steam oiba se akoina chicken da su or even vegetable su steam tawraga ado to about different akoigi salad ta adi topping oina chabu su yai adagi chariba mong sida akoina ngasai gi sauce kumba hojiki agang sing di yam hainarani akoina ngasai even akoigi kaino sinda potato gi da su akoina ngasai gi adu maina hapchalaga akoina noma yamna effective oiba kaino khudak ta akoina mapandagi ojama IT dei lakpaga je ma je pure veg oiba haidi ban garlic kaino box chara bukan sida akoina kaino gi khudakta potato gi pudding am semaga microgreen ki toroga sauce khara hapaga char ma yamna hauna adu maina vegetarian gi su adu maina leire adegi meat adegi fish sabata steam natraga barbecue tawbigera natraga roast tawbigera adu phajana magi preparation jo phajana tawtadi benefit jo yam phangani ngasai gi usana mamang da koi gi 10 times 9 times कुंबगी मागी हेन न्यूट्रिएंट वैल्यू द फंगी न सु तपियो जा न से जागी लेप तक
नत्रगा सगी अखोई न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग का तौबगी एक्सपेरिमेंट का तौबिरो ओके मसी अखोइना रिसर्च तौब कान thousands of literatures लाइरेब सगी वर्क से सुम तौ कान हाई इंपैक्ट फैक्टर कारो सिंग सिदा मखोइना अदुना रिकमेंड तौ अखोइना सगी येंग कान सिदा न्यूट्रिशनल कंपोनेंट से करमाइ तौगे दा हंगाम हाइबसिगी न्यूट्रिशन वैल्यू जी ऑलवेज हंगाम ओइनी वेराइटी हंगाम की वेराइटी ए हाइब सिगा बी से खितंग खेनेरंगनी अदो हंगाम की न्यूट्रिशन वैल्यू से अखोगी पोटैटो जो कंपेयर तौ यारोय बजा हंगाम दे हंगाम लैनी अदुगा आलू सु आलू लैनी अदो अखोइना हंगाम सी कन्वेंशनली अखोइना फार्म द नत्रगा माइक्रोग्रीन दी पुथोकेरा अदो हंगाम की विदिन दी मागी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल मन मुदी लैगनी अदुबु ngसागी अखोइना कंपेयर तौ कना अमा अनि सिगी कंपेयर तौ कना न्यूट्रिशन वैल्यू कर मना वांगे हाइबदा हंगाम अनि कंपेयर तौ कदोइने अदुइदा हंगाम अनि कंपेयर तौ कान जुदा माइक्रोग्रीन द कंडीशन एंड माइक्रोग्रीन सर्टिफाइड सिच ओइतादी 9 times more nutritionally mangonda enhance tau bidai moina content se 9 times more than the conventional growing mustard hybrid aduna aja hojiki nutrition value sigi matang se sagi nutrients te yaw gi akhoi vitamins ki minerals ki adegi in vitro in Meeoibagi kari yaw ozana kitang expert ni oza kitang thambira mo masi akhoi na ngasai haiba pote nutritional magi content me am da pambi magi yaw go da ba kai do sin loi ma yawrani auna ngasai magi chang hai tare ko mai ngasai concentration du khena ba khatane makha tar poina paper research papers me am thokre masi elsmer adegi even some cancer adegi anti diabetic effects masi even makoina in vitro da akhoi cell lines da adegi in vivo rat models ku mada mayam ma papers ye laigre microgreen ga pijaraga masi akhoi gi benefit phangbasi siguma disease me am sitagi yamna recognize toroba mayam na well known kairo sing sida akhoi fajana laire haidi akhoi no bogi concept laire su masi yam kui yam kuire chahi kunmanga kunthagi kairo sita laire aba work ne ba adai loisalakpada hujiki microgreens cultivate tongna bagi damakte ngasai gi tabi bisinau singna ngasai gi interest leibi yawgdi ozada lakpi matam do ozana sofa cam yam extend tawdagi aduga masi microgreens ki masi thabana akhoi gi tungda semi urban gi farming gi concept pusalakpa khonna masina tungda akhoi manipur da akhoi gi economy da kitang mateng pangkani khotkani masi thabase phai habi gi jana tenda boro tang thambiramo okay hujiki oina di ai individual level da yum da mayam interested obiradi adum discussion tawsi commercial oiba haiba pot da kitang akhoi manipur se madu commercialize microgreen as a commerciable product or profitable venture oina tawri kitang ngalibra karigni oda profit la kado se akhoi consumer la kado ni adum manipur lai river kaido sing sida sprout ne seedling ne microgreen gi pot ahum je laiba kan sida paisa ju khina kari microgreen yam tang kadoini kaida oi microgreen pam kadoino pamoi doino haiba stage do obda pam ka do manga sahi profitable venture oira kani haji concept of microgreens akhoi ilai leitri sidi yam phabani ne haiba pot se akhoi da madu gi awareness individual level da khara laire ado masi yamna phaba haitare akhoi sai tom dagi oina khallaga particularly koina working class kangu sing sida khoi nga sagi not only the exercise not only to the pura holistic lifestyle ema pura pasida microgreen as a diet as a supplement masi yamna important oy Kakhudagi hourakpa Microgreen Ashangba Pambina Meeoibagi Hakchangda Kanaba Pirakpa haiba hiram sida Department of Life Sciences Manipur University da Associate Professor oina thopuriba Dr. Thangjam Singh ga ekhoigi mihut Raichanda Chingtham ga unaduna wari saba tahanjakibaga loinana ngasigi Science Magazine lanthokchaba matang asta loizare mathang leipak pokpa numit pungpham asimakta da amuk phangbigani Science Magazine